Ljudi, evo nas ponovo Nikola i Veljko Games. Veljko se brzo vratio, ali to nije vezano sad za ovaj snimak, ali ćemo da uradimo još jednu epizodu osvete. U ovoj epizodi ćemo da obaramo ruke i ko izgubi dobije čvrgu. Možemo da krenemo. Igra se do 5. Igra se do 5. 3, 4, pozor sad. A, pomerila mi se ruka. 3, 4, pozor sad. Ajde. Uvijek sam jedan. 3, 4, pozor sad. 2-0. Ne, prvi su se kasno krenu. 3, 4, pozor sad. 3-0. Čvrgu. 3, 4, pozor sad. 4-0. Ajde. Ajde. 3, 4, pozor sad. Jačala mi je samo ruka zbog tebe, jer sam jako. 3, 4, pozor sad. 5-0. Pobedi. 1. Ajde, udari na neću čvrgu. Pošto za kraj tako smo smislili. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog snimka. Ako vam se sviđa ovaj snimak, ostavite subscribe i vidimo se u sljedećem. Ćao!